Hadian bagi bor pulit ke East Khasi Hills District kila dep bantian bishar hayeng kasri yaki Nongïalam mahakmat ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA bekentop yoba moslandar marngar u Presiden haga janme jaga santare unai wing araja arpusan uba moslandar uloong bekum ki Nongïalam habaki syem ya kanu-kanu garai kitip lupa ke ai kebanjia. Ula kentui ki dekat bakimdai ban Pyrkhat yaki Nongïalam Hynrei ki ban ya chakamat ban Dawa ya ka jongkahok hadu bakinda yo. Ubak maslandar lambat ki wei ki Nongïalam ka association kila syakam namar ke jingjia huri-hura ka balam mi bat ki bor pulet haka step senia hapreng ke jingyak hi ka association hamaring keneng. Masih sedikit penyok lah kajong kahok bakin makigan beri Pyrkhat ini. Ni Nongïalam ni lah suatu de konsekuensi sebagai ni train ni rekam. Iki bete ya ki nam ta jong ni bete ba nyok nong mengi. Suatu ni makigan ma jila ya ki ya rekam di dia banyak semat banyak eta kajing non kam jing kuat jong ki kan. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.